kelati i na što je taj kelat vezan, šta njega nosi u organizmu, ja nemam pojma od toga, što je seljak od njega to mora znati. Ali na kraju to paše za mene, ona mjerodavna. Da pritom ima obične kuhinjske soli, znači da nije jela svaku sol zato što ona nestala, nego ona ima vamo 25 kg morske soli, može birati kad hoće, a ovdje ima mineralnu sol koju ona uzima po želji. Šauman još ima ovu prednost da vi imate i vitamine dodane unutra, što je za zimsku hranidbu jako važno. I kako god hranu imaš zimi, to sjeno nije vitaminsko, ta sjenaža nije vitaminska, količina vitamina je manja, naše krave se tele uvijek nakon zime, upravo nakon toga što su iscrpile sve svoje rezerve vitamina. Na sve to što njima flora proizvodi vitamine i tako dalje, i onda se javlja ovaj problem koji je danas spomenula s kolostrumom, da ti imaš zašto kolostrum. Kolostrum može biti po tom pitanju deficitaran. Jer je hrana koju iz prošle godine jeo sjeno bilo presuho, pa su vitamini uništeni, sjenaža bila prekisela, pa su djelomično vitamini uništeni i tako dalje, i sad fali i vitamina. Vrlo, vrlo kompleksna priča, to se ne mre baš metno za dvije litraste zagrade pa mi riješili problem.